Bro, olahraga siling lah. Bro nggak tuh guyur sih teh. Lain cecengiran wae siling teh. King Polostomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar, Ketua KNPI ongkos teh Wilujeng Sumping dah. Nyelakakeun sia teh. Ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Nepi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah be teh. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang raja kemang monteng ni astana. Tuh. Gandru ieu mah gandru
Ini jauh atuh. Sok. Jadi aneh. Dina eta we. Dadung. Jadinya mimicina. Serpet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Gue dari tamulan. Tenang, ayah. Aing kayaknya ngerti, aing oge. Mana Japo, cerita gitu maksudnya mah. Ngerti aing oge. Burukeun, tenang. Nya aing nyaho kana bahasa trompet. Padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudnya mah. Pugu daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.
galak-galak na mau ngahakan kopeah mau ngahakan anak rasaan aing teh keur ngabodor ya menghibur pemirsa jangan sampai stres kita tah hiburan terpenting disiarkan dari TPI nih menggelarkan wayang golek 1 bulan 2 kali ya berterima kasih kita kepada TPI yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi pasti orang Jawa Barat suka berterima kasih kepada TPI semoga TPI jaya selamanya tetap jaya itu televisi pendidikan aduh ayo hiburan jangan sampai kita lupa kepada tradisi zaman sekarang wah penganggur banyak uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat awewe geus wani jadi copet wah ayah awewe jadi copet akang copet perempuan udah ada dari akang kungsi gitu kecopetan saya kan mau ke Jakarta naik bis dari di dalam bis itu penuh kan berdiri saya sambil pegang nah di belakang saya perempuan copet tangannya masuk saku saya kirain saku saya tidak bolong langsung pegang ke depan kirain handphone gitu aduh ada didengkek tak dewek leungeuna olah kumacing kap kumaha kata akang kumaha mending saya teriak loh kamu jadi copet mending cowok aduh mending saya teriak mending dibelai-belai aduh enak datang ke Jakarta teh saya aduh tidak stres aduh hiburan mau disalin dulu oke besok salin nah hari kau maka masyarakat mau ganti baju dulu bentar betul supaya seragam dari TPI supaya kelihatannya bagus kelihatannya bagus indah kasar. Iya dong kalau sudah disalin maka sebab saya mau jalitongan jaipongan
Heh? Mau jaipongan, cari Heeh. Betul sekali. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus dewekna primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas. Wah betul kan. Tapi dewekna Jeremy buruk. Jika dia Jika Syahrukh Khan. Loh. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. ada. Ada Cianjuran. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong. Darengong. Subang. Subang, Singa Depok. Indramayu. Eta Indramayu, Tardug. Cirebon. Tarling, Cirebon. Banten. Jelekong, Tardi. Tardi aya. Ayah. Jakarta, Lenong. Lenong. Bujur aing, Lenang. Cek aing oke. Bogor Dulah. Naon? Oh di Bogor Dulah. Ayah kesenian. Tah, lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamna lagam Cianjuran. Oh iya ya betul. Karena surupan atuh sing ngarti. Double Cianjuran ragam. Balonku ada 5. Oh genah pisan. Cok sinen. Sok sinan. Ayo turut tadaing. Sok contohan atuh Kang. Entar dulu. Entar we. Lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Yuk. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warnane. Pakai gelik. Akhirnya. Nah gitu. Ujungnya. Wah. Jika bari itu kacekek. Tepas. Warnane. Kira kata bisa gitu. Ayo. Warnane. Jauh. Jika ucing lu kasese kan. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Nah udah kacau cek. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Tengah dari contoh sama. Dok. Lain cecengiran siap. Tah kieu mawasinen ke rumah sakit jiwa cai aing. Ampun aing. Kang. Heh. Jawakeun genah wara. Kelanan cara pikirna darda. Baca ka cek. Meletus. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masa balon bitudar menyakitnya. Aduh, aya balon di bituna. Dar. Paling oge bitu mah dar. Aduh, ampun aing. Eta. Naon kan? Naon ya kan? Lagam Jawa. Jawa dicocok mara.
Hah? Oh, logat Jawa dicocok marah sok. Balonku Ada. Balonku ada lima ada 5 putih kuning dan kelabu. putih kuning dan kelabu. Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru Meletus balon hijau dar. meletus balon hijau dar. Naik we. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah elu dah sangat kacau. Tuh. Hatiku sangat kacau. Wakai di kuku. Ayo. Alah. Lain wakai di kuku lain. Ya. Ya. Ada. Erek. Nah. Mau ngibing jaipongan. Erek kawal teh wakai nyerek ke beng-beng. Kawas wayang kulit. Ipis lah. Tapi saluran. Iya ya wayang kulit begini kegigir. Kegigir gak bisa luran tereng. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit makieu ya. Bisa nggak ngaliang-ngaliangnya? Umi kunjang kanjing langit lap lap baton. Aduh kepalaku cokot-cokot. Se lakone opo papap dalam Asep Sunatan Sumanto. Ya Asep Sunandar Sunaria Bapak aing direktur Sumanto. Goblok. Makanya wakai Pak Asep kanibal tuh. Alah. Lakonnya karena taning cina cucu kanibal. Aduh. Ampun. Gendangin ah. Boleh, mau Gendangin gua gendangin mau ngibing. Boleh Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang kendangan, tukang kendang capek kalau bukan. Aduh. Tah kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda na teh. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia na teh. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan hanya, jangan hanya ngarengkene tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu? Apa ada kendangnya ada rupa-rupa? Iya kan gendangnya ada bangpak, bangkong, belekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk. Tak gitu. Aduh, berapa tuh satu belekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20.000 kan? Sebelekuk 20.000. Sebelekuk 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sebelekuk. Sebelekuk? Hei, sakitu. Ya sakit 20.000. Kalau 2 gitu? Ya 40.000. Kalau 3 gitu? 60.000. Kalau gitunya ngerecek? Atau bagaimana banyak?
Dulang. Mundur. Maju. Daksing sok. Daksing sok. Daksing. Berlaku. Gus. Udah. Why? Mengapa? Nah, tuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya, Iya, kan beli 80.000 dikasih. ya cuma 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan beli Tadi 80.000. saya kalau enak terusin, Enggak, biar uang enggak. belakangan Ya goblok lu. enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau ngasihkan mah? Udah aja ngeborong ah. Mau berapa nggak borong Akang? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk Kang. 200 belekuk? 200 belekuk. Wah anjir. Terlalu banyak nih. Nah, coba dulu dong. Coba dulu dong. Aduh lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa Wayang Barat. golek Ya. tradisional. Dari Jawa Barat Ya. kan? Betul. Oke. Oke, 4 juta. 200 belekuk. Iya boleh. Dulang. Mundur. Maju. Singsong. Singsong. Tenangin, ada banyaknya. Kalau banyak. Aduh. Aduh, cangkeng nyeri itu. Pasti. Karena naon gek. Aduh. Ulah kana leuwihi atulah. Aduh, silakan mau bisa kerja ya marah Pak Sugriwani. Alah, tuh nih. Alah, lulus. Mata kulah kana leuwihi gek kitu. Kudu sigar tengah we urang mah. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta betul. Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. Kana leuwihi harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Boleh. Boleh kalau ada, kalau nggak ada Ya. nggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut Ya, kemampuan. betul. Belilah menurut Bro, keinginan, ah. kan. Ya. Mohon maaf, Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing nih. Ya, kalau ada kesalahan dari Giri Harja 3 mau maaf. Pakai Depok sadar. Aduh, sesa tadi deh. Aduh, Kunaon?
Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai Sang Ratu Mut Putih bumi mengabanyu mingkem 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 bet balalager uka-uka di dieu dedemit di dieu gentayangan di dieu ulah jahil ulah ganggu isim kuring sekeseler Prabu Siliwangi bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi salamet kabur nya boga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso da tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi sising lah kadongeng manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon ingin kena makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan di dinya euy bau-bau bangsa manusia si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureun seuling mah teu nyari jubutan wah tenang buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we usik tingalikeun Ibu Hajar ini dalamun panggi tibatan pegaturiat dunungan suka di beli kupati tibatan pegaturiat suka dibeli bupati sindang layan kepada patana nama Cisaranten Pak Haji Siti Cisaranten lamur bilih sekalapatan hapunten bilih sekalapatan hapunten anu sorangan Daila kita mau kesik pajikin Koreda saya mau cadas dan asing
hop hop hop. Di mana we ngereunkeun teh? Pan aya tutupna ngereunkeun teh. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap Iya. manusia purba, Babe. Setengah manusia, setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar. Betul? Dumeh Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong Kiamat naon, batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya? Pakai Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak pun anak doraka. Ti kolot Naon? mah. Bapak mah eueuh nu doraka ti anak pun anak, loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Adi lagu jalan. Awani lagu jalan. Yang aku di ka pamirsa. Dipirik para wiaga Kusangga ngawira Mana Acan. Esturaos Kakupingna Saluyujeng pribadina Saluyujeng pribadina Acan kene. Piaga anu nyarengan Acan kene. Sadaya ngiring lagu yang akan kawilujeng kasadaya kamkondang Beres. Naon kalurat beres. Kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apa cek si Jebrag oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta IQ panayagan 50 ka handap. Dari ini kan Tah kitu tah bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegog. mun tika tadi atuh Manehna tuh. tepat. Assalamualaikum kumaha pada aing anu mingpin. Oh lagu jalan tepat jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan. Jaipong.
Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make jeung nu gelo nu teh. Jadi mau diteras ke teh. Atuh sesa kitu. Atuh hatur nuhun asa kitu ge. Langsung. Aduh ampun panajagan. Nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup. Ku babaturan di bibirang. Dunia nyeri ongko panayagan loba nu kabur. Positif kali negatif. Iya. Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah ampun. Ai lu masaona. Hirup ulah gede. Jamana gede hulu. Nireuwas manawi teh aya aganduh. Beda murid Saddam Hussein. Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabulah kabale. Sakabale. Bisa dianggap pangeset terbab. Bisa, sekalian eta Tarompet. bisa. Multifungsi. Ngacapi, nyaron. Caron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipakai mentang bisa. Bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, Ku abdi tiasa. hiburan aku akan. Asa nyarios e. Acara Mangga gan. acara ngebetan opak. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkan. teu percaya teh abdi teu tinggalikeun. Ya, Burukan teh. deui geuning sadanu gaji. Harpusna teh Syef. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apaan ieu terek perang? Lah, kene ante perang maladan. Urang ngalagu heula we nama. Menurut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teh apal kana lagu. Benar. Menak teh apal kana seni, da moal nyaa kajuna ge. Moal. Mata kaya duit ke seni teh dihakane geuning. Apalin teh. Lain teh apa teh Gerak wa gandagukeun. Aduh. Sok. Tersangka gening tersangka kemangire Nusatya Nah, geuning silung pot. Kawatna ngan hiji. Aduh, sia nyelakakeun maka aing. Kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong ngahina aing. Aduh. Gan abdi teh asa narompet. Cing sok. Yo. cing tarompet teh. Surupkan lah. Surupkan. Palai lagu naon agan? Cing buah kawung.
pulang. bener halus nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh jelakakeun deh kabeh jelema teh rasakeun buta-buta nah saya mika pas nu gelo ka aing teh Ting dianggap naon aing gitu. aing jeung lempang dornanya tiga kan aduh anger alah cicing aya Eka dulu pemandruna paman sobek ka di kapayun lingina pulangan sebagian usareh pebadana paman aduh jok seseka kawala naon hiling montong ngahalangan akang syariai montong susu lumputan siang goreng patut ora sapira udang denawa ora sapiring ayaku hebat teh makan aing euy beres Kalau bukan akang. alah kalau bukan akang cilaka betul Pasti melenceng ke yang bukan. balah nganawi teh aya agan hebatnya kan teh makan abdi kalau bukan teh makan abdi wa akan meleset kepada yang bukan-bukan bener mana hebat sungguh tapi tingali heula panahna nu saha tingali heula panahna itu iya pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus segit dudungan nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun kudu agan ka jero sok bede
pilih itu percantian maka abdi. Nah, ada teh kabeh teh. Aduh nyangsang. Apa Nah, kakara datang nu dekening euy. Hor, jadi heula dewe ka dieu na. simpang bener. Agan puntennya. Aduh. Nah, atuh geuning kakara datang nu mawi. Pacet bener. Rupina mah kena bukan-bukan. Ngerakeun sia goblok. Ih.